na kita. Kung di kita mo ato sa pagmensahe kanila, kinsa na lang kung magdumili kita. Daghan na ang anihunon, naghulat ang Dios sa katawhan nga mubuhat niya. Gihatagan ta niya uga sa pagsulti nila. Kung dili kita basin unyag, mangalaglag sila. Mulakaw kita, imantala siya. Muanhi si Jesus aron luwason na kita. Kung di kita mo ato sa pagmensahe kanila, kinsa na lang kung magdumili kita. Mulakaw kita, imantala siya. Muanhi si Jesus aron luwason na kita. Kung di kita mo ato sa pagmensahe kanila, kinsa na lang kung magdumili kita. Kung di kita mo ato sa pagmensahe kanila, kinsa na lang kung magdumili kita. Kinsa na lang kung magdumili kita. Mulakaw kita karon, pagsulti kanila. Mulakaw kita, imantala